laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Jaga gandal ko ɗum woni gurdan ɓerɗe, ko ɗum woni ko wurni l'islam on gandal ngal. Ko gandal ngal woni fii welgol gurdam ɓiɗɗo adama on, ko gandal ngal wallata ɓiɗɗo adama on heɓa gurnal labaɗan, ko gandal ngal waɗatamo o wawa andude ko honɗum woni honɗum. ɗaɓɓugol gandal ngal ko farilla e dow julɗo gorko e julɗo debbo on. hadisi arɗo wiɗo talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. iɗon andi si wiyama muslim fankama ɗon haray debbo on wo gorko on wo no nder ton. aya qur'ana se wi ya ayyuha allazina amanu, haray sonnaɓe ɓen no nder ton. hen saa ayeje goo no sernda inna sonna duhiɓe julɓe worɓe e duhiɓe sonnaɓe. hen saa julɓe sonnaɓe, hen saa o mooɓayɓe fof o waɗa ka amanu tunde wotere. ya ayyuha allazina amanu ji wonɗi ka qur'ana ɗin fof ko ya ayyuha allazina amanu, o innaɗi ya ayyuha almuminatu. si kala ayeje goo no janti mulminat. haray ɗaɓɓude gandal ko farilla e dow julɗo on. immo yaha ɗaɓɓoya gandal ngal ko farilla e dow julɗo on. farillaji no fecco pecce ɗiɗi. goɗɗo o no wi'e fardu ayn, goɗɗo o no wi'e fardu kifaya. ɗaɓɓugol gandal ngal ko fardu ayni e dow kala julɗo. ɗaɓɓugol gandal de rewirgal Allah ngal, andirgal ko dagi e ko harmi ngal ɗon ko fardu ayni e dow kala duhiɗo e suddiɗo julɗo. ko honno juulirta, ko honɗum bonnata julde nden, ko honno horirte, ko honɗum waɗata tawa korka ma kam boni, ko honno hajjirta, ko honɗum bonnata hajjuma on sa waɗi. ko yowiti e dewal ngal ɗum ko be janga ɗum, an duhiɗo on, an sonnajo on, an geɗaljo on, on foppu ɗum ɗon ko fardu ayni e dow mon, farilla toɗɗiɗo mo anduɗa goɗɗo rampiltama. dewe ɗen no waɗirte noon ko fardu ayni. ko ɗum siɗen weltano ƴettuɓe tanji mum acciti ɗaɓɓugol mbuuɗi woni e waɗugol majlisiji no janna, no wakkili jannugol gratuit majanan, no waɗa halaɗaji, no organisa sonnaɓe, no organisa sukaɓe, no jangina. ko golle ɓurɗe mawnude e golleji ɗi Allah yiɗi. haray son yii joni yimɓe tardunoɓe nde woni paykoy no mooɓo janga ko ɓayi karamo ko ɓen andiniɓe awa dow fiya waw rewde Allah be janga anda ko honno rewita Allah. sabu nde moodima no juula an kadi harayɗa juulude to, il faut anda ko bonnanayma julde nde kon. jande moodima nden yonatama, jande ɓiɗɗo ma on yonatama, am ɓiɗɗo jande baaben ma nden yonatama, am jonguru o jande ɓiɗɗo ma on yonatama. hay sa naɓimo jangoygol a yoɓanimo ɗa yoɓandemo, kono ya andu jande ko wallugol mo, kono an ko ma kon an kadi a janggay, sabu ko an rewanta hoore ma Allah, an rewanta hoore ma Allah. ayeji arɗe no wowla fi gandal ɗen. jawmiraɗo subahana taala mo holla en niwo gandal, ɓattagol gando o, rewrowo o hino ɓattimo ko on woni fof. jomiraɗo no lando hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamuna, qul hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamuna.
est ce que anduɓe ɓe eɓe andaɓe no fota? jawabu on ko ɓe fotata. jomiraɗo wi ko hulata Allah tigi tigi ko anduɓe ɓen innama yakhsha llaha min ibadihi l ulama'u. ko ɓurata hulde Allah e jiɗaɓe makko ɓen ko anduɓe ɓen ko karamokoɓe ɓen. gandal ko ɗum woni gurdam ɓerɗe, ko gandal woni ko ɓantata ɓiɗɗo adama, ko gandal woni ko wurnata l'islamu on. nde l'islamu ari o heɓali ka o weera siwanaka jogiiɓe gandal ɓen. sabu nelaɗo ko adi o jonnede l'islamu on ko jande nden taw aɗino. sabu sa janga a wawata andude ko dagi anda ko harmi. sahabajo goto no wiye Abu Dardai, ko kanko wiyen an Abi Dardai radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu man kharaja yatlubu ilman aw man kharaja min bayti yatlubu ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila aljanna. kala on yaltuɗo ka galle mum yalti ka suudu mum o naati e laawol, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. kala on mo naati e ɗatal honɗum woni ɗum o immi o ƴetti teppere makko nden tawi mo yaade ɗaɓɓoya windande mamo no yaade heɗoyo ko yowiti e diina. haray ko on ɗon woni man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. hadise go wi ko yabtaki fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. allahu newiranaymo ngolɗon laawol alijanna hakke ko fi gandal mawni. wa inna al'alima la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi l ardi hatta alhitanu fil maayi. hino insinano ɗaɓɓowo gandal e jon gandal malaikaɓe wonɓe ka asamanu e tagoje wonɗe ton ɗen e tagoje wonɗe ka leydi ɗen e hay liƴƴi ɗin ka baharu hino insinano hino yaafinano ɗaɓɓowo gandal jangowo gandal e janginteɗo gandal hattal hitanu filmaayi. hay liƴƴi ɗin ka baharu e colli ɗin e dendangal ko Allah tagi kon no waɗi wonkiji hino torano ɗaɓɓowo gandal e ɗaɓɓirteɗo gandal yaafuye. musidɓe, gandal koyo ɗaɓɓe ko gandal woni fii banu adama. gandal al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu. gandal ɓantay suudu ndu ala tugale. mana mun yimɓe si tawi ɓe jogitike gandal ɓe wakkilike fi gandal, siko ɓe buyi siko gooto, siko duhiɗo siko sonnajo, kala ɗaɓɓuɗo gandal o jogiti gandal ɓantay fi makko. gandal kañum tawata hiɗa jooɗi acce ɗon, singal ari ngal imminte. gandal jonnete teddungal, jonne niwo towɗo. gandal ko ɗum silahul ada. gandal ko kaafa ayɓe. gandal ko zeynul baynal asdiqa, ko cuɗaari hakkunde jama. gandal nelaɗo maki ɗaɓɓe gandal. ɗaɓɓugol gandal ko jihad. tindingol ngal mo andangal ko sadaka. ɗaɓɓe gandal. al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahalu yahdimu baytal izzi wash-sharafi. gandal ɓantay fi yimɓe. gandal ɓantay fi yimɓe. foti noon ko ngal aduna, foti ko ngal lahara. gandal wo gandal
ngal ɓantay fi banu adama. Ndaare jannguɓe ɓen ko honno ɓe ɓantori. Ndaare jannguɓe aduna ɓen ɓurɓe kiɓude gandal, yiɗa gandal ɓen, ndaare no ɓe wayi. Kamɓe woni fof kamɓe fewta, kamɓe wi'ata ko kamɓe haɗata, kamɓe accata jogiiɓe gandal ɓen. Sukaaɓe ɗaɓɓe gandal, ɗaɓɓe gandal, jange ta on puyɗu. Al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu. Gandal ɓantay suudu ndu ala tugale. Wal jahalu majjere yahdimu baytal izzi wa sharafi. Masalan waɗen ni hino ɗo suudu teddundu, andirandu teddungal. hino ɗo suudu ndu tedda, ndu andiraga teddungal. Kono nduɗa suudu ndu andiraga teddungal, ndu nani inde gandal no ɓanta fi banu adama. Ndun ɗon suudu ndu ƴetti gandal, ndu kipi gandal. Nduɗa suudu ɓayi ndu jogii teddungal, ndu jooɗi ɗon, ndu ɗaɓɓali gandal. Joni si gandal ala ko jaalu arata ɗum majjere. Majjere nde mabbi suudu teddungal ndun. Ndu ɓanti nduya suudu ndu alano tugale. Mosiɓe ndaare aduna on. Jogiiɓe gandal ɓen tawi ko ni ɓe woni ko fuufa fuuɓe. Ndaare jogiiɓe gandal ɓen, ndaare kurkaniiɓe gandal ɓen, ɗaɓɓuɓe gandal ɓen. Gandal ngal ɓantay fii maɓɓe. Yimɓe ɓen fof mari haaju koye jogiiɗo gandal. Sa fokkitiiɗo jooni bambe to, ko to jiɗɗa ko jon gandal. Sa yaltiɗo joni a landike ɗo joni goɗɗo ko honto yaata bambe to o wi mi anda, a falte bentade mo, sabu ala gandal. Sa wi ɗo joni miɗo faala yatindinam bambe to inni kono noon miɗo jogiiɗo haaju taw simi gaynimo mi wallete, himo wakkili jooɗade habbo ma haa tuma gaynɗa o tindine fakimo jogii gandal bambe to. Ayi oɗa heɓali teddungal, oya wimo otto ɗo ɓayde anda. Oɗa heɓi teddungal habbeede teddine, hay so wino a yoɓaylan mi tindine bambe to a yoɓaynomo. Honɗum ɓayri himo andi bambe to ko exemple tu on mi wide on fii gandal. Gandal ko hunde kange ko ɗum wiyete jaman. Gandal jogiiɗo ngal wo o hoyata o tedday tu gandal. Siko ngal aduna siko ngal laahaɗa mayga biroji sen immike ɗo eɗen jogii haaju huntugol mo, en yahata ka majjuɓe ɓen ko naatunoɓe ka lekkolji jangi ko ɗon tun yaheten naaten. Sika ka biro ko jongandal tawata ɗon, sika ka labitane ko jongandal, sika posta ko jongandal, sika tribunal ko jongandal. Kala ka huntata haaju ma ko gandal woni ɗon. Ganɓe ala gandal ɓen ko ɓe mummunteji, ko ɗum woni suwara en wi majjuɓe ɓen ko ɓe mayɓe, hay si ɓe wuuri ka aduna ɗo hiɓe yaade hoore ɗo ko mayɓe. Jogiiɓe gandal ɓen hay si ɓe naati ka nder kaburuji maɓɓe konare hiɓe wuuri sabu gandal maɓɓe gonɗo. Gandal ngal noon koko ɗaɓɓete. Gooto e sha'iru suwara o wi ala la tanala al ilma illa bi sittatin. A heɓata gandal siwana piiji jeego ɗaɓɓugol gandal ngal. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Saho ukbirka anha bi bayani. Mi yeetotoma ɗin laawi tawan no laaɓi pos. O wi ko zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsadu ustazin wa tulu zamani. A heɓata gandal siwana heɓa piiji jeego. Gandal ko wiyeten ko no foori no moƴƴi ko kange ko wakkilante ɗum heɓata ko kadi e ninala ni. Gandal ko an ɗaɓɓanta hoore ma sa faalama. Ndaare
faalanaɓe ɓiɓɓe mum gandal ɓen no wayi ko jawɗele ɗe ɓe ittata ɓe jonna karama koɓe yo jangginan ɓe pakki gandal sodata ko wona ɗum ko ndin jawdi ndi ittaynoɗa yoɓa karama kojo yo janggi ɓiɗɗo ma on si gandal no woduno ka sotteno ko ndin jawdi sodoyenɗa gandal jonna ɓiɗɗo ma on ko neɗɗo on tigui ɗaɓɓanta hoore mum goɗɗo wawata jonnudema saabu neɗɗo no yiɗi ɓiɗɗo mum si tawno ɓayri ko mari kon fof ko ɓiɗɗo on o faala kono o wawata sodanoymo gandal amérique ma nokku goo si gandal no woduno ka sodde goto fof sodaneno ɓiɗɗo mum on tun gandal jonna mum kono ko ɓiɗɗo o tigui yaata kurko tampa weele ɗonɗe piye yenne hersine muñño ko ɗum si o yawi zaka um fala budda ɗaɓɓo gandal on be o heɓatamo jogui hakkille saabu si tawi on tigui ko wiyete mirñiɗo ko haray ngal heɓatako zaka un wa hirsun tawa himo rerɗani kadi wona sonkanteɗo piyeteɗo naɓire ka l'école kahan wa hirsun wastibarun e muñal il faut ko muñoɗa ɗaɓɓo gandal muñoto kaɗamo ko yennay piyey tultay haaɓay fof muñoɗa wastibarun wa bulgatun iɗ ko heɓa ko ñaama seeɗa o heɓa ko dépense heɓata ñaama sa ñaamali a te wa irsadu ustadin il faut heɓa karama kojo il faut karama kojo heɓo ko jangguine sa ɗaɓɓali karama kojo a heɓay gandal goy si tawi ɗa joƴi ɗaɓɓirgol gandal kala banteyagal non moƴƴa woɓɓe sa landike ɗum honto karama ko mum wiyata himo ɓen ɗon toujours ɓe heɓay haray ɓe jogui toon naɗa isu uytareji no woodi saabu il faut heɓa karama kojo laɓɓinanowoma si tawi haalaji ɗuuɗi o jonne ko woni haqiqa kon o jonne ko ɓuri ko ɓura tuginorede kon ko ɓura yongitede mum kon si tawi noon a heɓali karama kojo a ƴettay fof a faamay fof haray ɗa jogui hakkille ɗa ƴoƴi sa yeehi joni e majlisi a jottoɗa tun nana karama ko jonno jangga yaha fira yahaɗa e mohadara nana yahaɗa harayɗa jinda hakkude karama ko ɓen heɓa windanɗe gandal no heɓade kono a mara karama kojo haray uytare no woodi fala budda ko ɗum si sayri omi wa irsadu ustadin e karama kojo fewnowo mosiɓe il faut neɗɗo heɓa karama kojo a wi'aka wata janngu e yimɓe buyi a haɗaka kono il faut heɓa mo hoorondirɗa mo hooliɗa karama kojo kadi ko suɓete ɗum ko karama kojo gando hulɗo allah laaɓuɗo reedu mo janfatako ko o woni karama kojo tawa himo laaɓane ko yeetoma ko woni haqiqa kon wona fof ko ɗum so ɓi wa irsadu ustadin wa tulu zamani il faut juɗaɓɓa gandal heɓata ko heña a jongay nde heɓuɗa duuɓi 5 6 jangga ha heɓa duuɓi 20 e quelque rayɗa janggude hara ñande wa tawat pour ha fuɗɗoɗa heɓude seeɗa pour foɗɗa heɓude no woodi woɓɓe goo kaɓe naatuno nde ɓe heeɓi duuɓi 6 ɓe jangi ha ɓe heeɓi 50 yiɓe jangude lannata ko ya janggo ha nde wonno no ɓayri lannata ko ɗum si jannguɓe ɓen waɗani ɗum marahiluji ɓaɗi pecce ɗara ha ɗo ka faaluɗa o accitay ɗon anda hara heɓali fof kono ɗawa accude tun gandal fala budda gandal ngal ɗaɓɓire faale e reereɗugol wakkilane tampane dépense ɗaɓɓa gandal ngal ɗum waɗi si suwarawo en no haali fi gandal ha gandal il faut ɗaɓɓen gandal ko wuuriren ɗaɓɓen gandal ko maayiren ñalaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maati man arada duniya kala on yiɗɗo aduna fa alayhi bil ilmi kala faalaɗo aduna yo janngu wa man arada al akhirata fa alayhi bil ilmi kala on mo faala lahara kadi fa alayhi bil ilmi yo ɗaɓɓu gandal
wa man aradahuma ma'an alayhi bilimi. Kala on mo yiɗi aduna on e lahara on yo ɗaɓɓu gandal. Sabu aduna on e lahara on fof ko wiyaɗen ko en ɗaɓɓu. Sabu kaka aduna ɗo reweten Allah. Ko ɗo labinten piiji ɗin fof. Aduna on ko yo ɗaɓɓe pour ko wawa en wallitade pour lahara on. Sa ɗaɓɓali aduna a itata azakal, a waɗata sadaka, a wallata juulirde, a wallata goɗɗo, hay hunde a wallata goɗɗo sa ɗaɓɓali halal. Sa ɗaɓɓi halal, wawa dépensude hoore ma, wallito yimɓe heɓa baraji, jangina ɓiɓɓe ma ɓen, wona ɗum sa jibini wontata ko juhaalo aduna on e lahara on. Wasi ko ɗum wiɗen rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allah okkor men aduna. Aduna ko ya jangu non fi ha heɓa aduna on. Sa heɓi aduna on ko yo wonane ɗangal, ko yo wonane pon naɓugol ma lahara. Donc ande gandal anduɓe ɓen eɓe anda ɓen wona ko tum. Musidɓe anduɗo julɗo si heɓi gandal, kanko no o yirata piiji ɗin noon, no o meesirirta piiji ɗin noon, e no o etirta piiji ɗin noon, e no o peesirta piiji ɗin noon, haray wona no yimɓe ɓen peesirta noon. Musidɓe si tawi ko julɗo jannguɗo, o ndaari hannde no wuurira, o ndaari o aduna hakkunde mum e Allah, ko duhiiɗo not yamira kon ko ɗum sonnaaji on kadi yamira. Différence yo ala. Ɓe fof ɓe landitoyte yawmal qiyamati ko honɗum wannoɗa, ko wino mami yawadu kon a wanno ka a waɗano. Duhiɗo on o sonnajo on mo kala maɓɓe landiteɓe ko ɗum yiyoton alqur'ana toujours innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. No ayje ɗe wini sappo suratul hujurat. Ka o noddi duhiɓe ɓen wo o nodda ɗon kadi sonnaɓe ɓen innal muslimina wal muslimat. Ko ɗiɗo ɓe anduɗa Allah kafiɓe gurdam. Gooto maɓɓe ko mankan, ko oya timmini oya. Sonnaji on timmali, duhiɗo on timmali, ko tuma kamɓe ɗiɗo ɓe woni hunde wotere ɓe resindiri wo ɓe timma. Na ɗum gooto maɓɓe fof ko mocce. Annisa'u shada'i'ur rijali. Sonnaɓe ɓen ko pecce, duhiɓe ɓen. Ko ni Allah tagiri tagore nden, ko sonnajon e duhiɗon. Kamɓe ɗiɗo fof hiɓe jogii responsabilité hoore maɓɓe yeeso Allah. Si sonnaaje jooɗike woni e defugol tun e wuppugol tun o salike nanngude mawdi makko fiino anndiniramo diina makko kan awa doosi Allah nanngoyimo lannditotomo feere si lannditoo mawdi makko feere. Sonnaajo on wanaayo o welsindo e diina makko kan. Hay si tawii ganndingin ɗuuɗaadi foti kono yo annduno o rewirta Allah noon fardu ayni mo wiiɗen naane on. Sonnaajo on e duhiiɗo on ko kamɓe ɗiɗo woni ka suuseete ɗo, ko kamɓe ɗiɗo woni ka galle, kamɓe ɗiɗo woni fii fof. Oya woni numéro 1, oya woni numéro 2. Ko waɗi si Allah jonni duhiiɗo on yo wonu seefu ko piijino toon buy, tiiɗugol ka tagore e wakkilagol sattendeji ɗi e muñal ngal ko duhiiɗo on ɓuri, wona yawagol sonnaajo on o jonniri oɗa yo wonu seefu. Ko fii ko kanko Allah tagi halaka zakara wal unsa, o tagi duhiiɗo on o tiiɗini terɗe makko ɗen, o okkimo wakkilaare ɓuri ko o okki sonnaajo on. O waddi ɓe o inni jooni an wonan en ka galle, an wona ka yaasi. Wata rewɓe ɓen wi'u kañum no kurkeede fii kala succession ji formama dartotooɗi duhiɓen darto Allah darto nelaaɗo makko on inna ko yo liibu, ko yo yaltu kañum kadi ka tawa, ko yo naatu ka e sinji, ko yo remu, ko yo waɗu piiji fof. Kono si Allah jaɓi ɓe tawoye yaadata. Sabu aaden e sonna mum si ɓe nanngodiri, si oya waɗimo karatere wotere oya wullay. Naataguɗi wotiri ɓe yiida few, ɓe wawata fotude ko
ko haɗi waɗi si tawi ɗo joni wiyama yo debbo on wonu président de la république ɓayri ko ɗum wona e ɗaɓɓede haray ko yoɓe bonnu situation Allah on de ko yoɓe bonnu sabu kanko on tuma o ari tawi jiidi makko ndin so wona président de la république par ce que so fertike innama président on no firti haray moƴƴa président on ko reedujo moƴƴa andi il faut ɓe bonna situation Allah on taw si ɓe ƴetta ko ɓe faala ko ɓe waɗa pour debbo on wona président ko yo o bonnu taw situation Allah on heɓgol ɓiɓɓe ko yo ittu ɗum fet on kadi o haɓi Allah si tawi wiyama yo sonnajo onu almami on no wonita almami so fiilike o julnayi on tuma hombo julnata worɓe en o wonata no Allah tagiri noon sonnajo on kono palasi muɗum o wona ɗon o heƴa ɗon wata o hawjuta o monano worɓe inna worɓe no jogii ɗum ɗo ko paljol ɓe hay haa ɓe tawya ko paljol wawata ko fewni joni ko amma ka diina ko gooto maɓɓe fof yo ɗaɓɓu no andira Allah subahana wa taala harawi duhiiɗo gorko on duhiiɗo julɗo on e sonnajo julɗo on ko kamɓe ɗiɗi woni wallindirooɓe fii gurnan ɗan walmuminuna walmuminatu ay ba'duhum awliya'u ba'di duhiiɓe ɓen e suddiiɓe ɓen ndaareno mawɓe men wowlirayno maakirayno konnguɗi duhiiɗo nanen gonngol ko pulal duhiiɗo ko haddiiɗo duhol ɓe nganndi ko woni duhol ko tuuba mban ko ngol kaɓɓitol rotetengol ka tuuba woni duhol suddiiɓe ko honɗum woni suddiiɗo ko jombiiɗo ko suddiiɓe ko nammooɓe ɓen maakirayno hiɗen anndi jooni rewɓe jooni ɓen duwaka wiyeede suddiiɓe de jooniiɓe ɓen so a wiiɓe suddiiɓe a tooñi si wonaa suddiiɓe ɓen so a faalaama jeyeede suddiiɓe tiggo suddoɗa ko surriiɓe wiyete suddiiɓe kono yii heeferɓe ɓen nde hiɓe anndi l'islamu no jogii doole hiɓe anndi ko honto doole l'islamu ɗen woni koko aqidatul islamiya huwa sahratu najati wa khattu difa'i an hayati lmuslimina a'da'u lislamu ya'rifuna dhalika jayidan wa lidhalika yuharibuna almuslimina fi aqidatihim heefere ɓen kaka aqida ɓe piyata ko toon ɓe piyata ɓe lo'inane gomɗinal maagal haa yawɗa diina kam ɓe labinane piiji ɗi dagaaki ɓe addane ellaaji l'islamu e sattendeji l'islamu e yamirooje l'islamu ɓen ɗum fof kono satti ɓe haɓa en ka aqida haa welsindoɗen tawa on tigi no waɗi dolokke no juula kono si a yii ko gollata kon tawa wara aqida sabu aqida gomɗinal kañum a yi'ata kono jommum a anday jon aqida a andaymo a yiyata aqida makko kono ko golle makko ɗen andinayma mo mari aqida golle ko o gollata kon e ko o wowlata kon naay ko o wowlata kon ko o gollata kon ko jikku makko ngun hollayma mo mari aqida sabu miɗo wawi wolde ɗo haala ɓe wola haala ɓe kono hara si tawi a jokkilan ka galle an a ndaari no huwondiray mi yimɓe ɓen a taway haray aqida ala ko ɗum waɗi si gooto e karamokoɓe no inni alhasanul basari o wi laysa al imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waɗɗara fil qalbi wa saddaqahu l amal imanu wona buge hum wona puutoru wona jikirwol wona waare wona raɓɓindigol doloke wona jogagol jikirwol wona hay hunde wona ɗin alamadeji fof laysa al imanu bitamanni ko minen woni julɓe ko baben a woni almaɓe la wala bitahalli wona caɗɗal no sella waɗa coñci hayniɗoma wo siyabuhum ka siyabul ambiyai wa amaluhum amalul jabbarina coñci ɗin harano laba ko coñci annabaɓe coñci sahaba kono si a jokkimo
a yii ko gollata kon tawa no hulɓini sabu hiɗa waawi immotude ɗo jooni e goɗɗo bako don ɗo yaadon ɗo e Fuuta hara ko karama kojo mo joggi jikiwol mo waɗi waare mo waɗi piiji fof kono hara tigi tigi on jikku ngum hara ngu na l'islam ka yaaɗon wo e nder ko wonɗon kawto kon himo lorde himo tampine himo faaɗinane himo soñde o kortama goɗɗum o yamirtama hay hunde himo jooɗi tun e jikiro makko mo wirdo tun on paga sa wi yo diru o sonkane so soodiɗa o hokkata mo fangi ɗum mo wirdo tun mo wirdo himo faaɗinane himo ñaaɗane wiigol on hewtoyi labe ma pita hara miijon taw ko honno Allah sendirettanme ɓe mawɓe hara hiɗa jogi gommijo sabu a yiyaali jikku labaɗo awa wona ɗon balɗe tuma artata o yiida ɗon e seenjo himo waɗi pantaloru himo waɗi sayande makko o sellara mo waɗi karwati mo waɗi pantalo makko hara alamande coñci l'islamu wo wattaki kono hara ko jogiiɗo jikku l'islam o fuɗɗoma salminde moosa landema ko honto aron ha e nokku jippo ɗon o sooda banana o inna frére hino o jonne o ɓannite o sooda ndiyan son ari o sooda ɗum hare mo yewtereji labaɗe himo landoma ko honto woni kamon ko honno wonirɗon himo udditanma ɓernde makko himo yanñanma ɓernde makko kono noon ko sayande o waɗi mo waɗi karwatuwol mo waɗi pantalo o ala waare o ala hay hunde ko tindinta ene o sa hewti hewton bambe to jippoɗa siɗon hewta ɓattuɗon bambe to wurin aynoto ɓe sago amin hara men si wawi hewde kono hakkille mi yiɗa seedude oɗo hakke ko o weli wollude himo joggi jikkuji leɓaɗi jikkuji tan ko ɗum o howodiri e ma ɓeeɗo ɗiɗo est ce que ɗiɗa coñci ɗo a watti e mbaadi ndi o waɗi ndin kon ɗum nafi hay fuy nafaadi oɗa fii no waɗi ɗiɗa coñci ko pantaloe ɗuma kono mo joggi aqida mo joggi iman mo joggi yiɗande siɗɗo makko ko a yiɗani hoore makko kon est ce que wona on ɗo woni musulme on ko ɗum waɗi si karamoko jon o wowli ko gonga laysa al imanu bittamanni wala bittawhalli wona e cuɗorgol wona mantorgol walakin ma waɗɗara fil qalbi koko tabiti ka ɓernde wa saddaqahul amalu golluɗa ko woni ka ɓernde kon golle ɗen feeñ ko ɗum wiyete aqida ko ɗum wiyete imanu moƴƴo musidɓe na noon wonde coñci ɗin ko e mum jeeya kono wona ɗin tun wallahi ɗa hundira ɗo ɗayiya ɗo goɗɗo winna himo yahaka makko tawa ko hunde nden ko fiihimo wayi suura makko on tawa suura on ala few kan e juuɗe makko tawa suura on ala few kono noon haray hadise on kono wiri nelaɗo sallam make hadise goɗɗo goo inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala la yanzuru ila suwarikum ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila amalikum allah darata mbaadi yiɗa laba gaɗa kan ɗa juuti ɗa raɓɓiɗi ɗa ɓawli o darata ɗum o darata coñci ma ɗin hiɗi labaka ɗi labaka o darata mbaadi ma ɗin hiɗo labaka walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum ko ɓerɗe ɗe e golle ɗen o darata si wona ɗum ɗum bilali buraba bilali natatano aljanna abou diali en ɓe naata yiite abou diali ɓuraysi ɓi ɓurays mawɗo ɓuraysi walidu bun mukhira umayyata bun khalaf ɗi bandiji tampino nelaɗo mo yiɗa wo no ɓuri nelaɗo e umaru e aboubacrin jogade suura e bugeji no tara sa yiiɓe iɗon andi ka geeru a sendinirta julɓe wen heefere ɓen ɓe fof koɓe gootum ndaare ka risala ɓe nandi ha nde o yatindinno pay koy warno koye abou diali koye aboubacrin o wino ya amin wa man huwa abou diali ko hon mbowoni abou diali
aboubacry ndaari ka hoore fello o wi ndaare oya ƴettowo julɗo piira oya so waɗini kaafa o waray tatto so waɗini kaafa o waray tatto himo waɗi bugewol kaala o sifimo sifa ɗuma o wi ko on wiyete abou dial ɓay koye ɗiɗon koye dogi koye yahi goɗɗo waɗi ni kaafa kan kasera abou dial o yeƴƴitoy to ngoya yuɓɓika ka oya kadi yeƴƴitika to ngoya yuɓɓiri ka ɓe sotti kaafaje ɗen tawi ɓe tufimo o yani ɓe ari ɓe hewti goto fof nina warabbil kabata warabbil kaba ɗataltu aba jahli warabbil kaba ɗataltu abali pay goto maɓɓe fof wi ko kañum wari abou jahli nelaɗo maki mi yiya kafaje mon ɗe ɓe waɗi ni nelaɗo tawi kafaje ɗen ɗiɗinnomo diƴƴam on ni onon ɗiɗo fof on wari abou jahli ɗiɗon andi ko honno abdoullah ibn masudi hari ko liggotoɗo ko kurkado abou jahli ɓayi abdoullah ibn masudi nani ɗum patron mum warama weltike dogi yehi tawi abou dial no waali aji tawi mayaali no hara ɗon o maƴi o dari ka hoore ɓende abou diali o ndaari kefeero no mawninkini abou diali laqadir taqayta makanan aliyan yaruwayyal ganam a ƴawi ɗo e palasi towɗo ɓerde abou diali ɗon no towamma ɓiya aynowel baali o ƴetti kaafam makko kon o ronki taƴude hoɗɗande nden abou diali wi ƴettu kaafanoɗa taƴa o wi o ƴettu kaafa kon abdoullah ibn masudi o ƴettiri kaafa kan kara han ko daɓɓel no fota ni o taƴi hoore nden o wawat o townta o daasi o naɓi yeeso nelaaɗo yi dawre abou diali nin timɓe sujji umar wi nelaaɗo sujjana keefeero nelaaɗo maaki ko sujudu sukuri sumi ko mi yettu allah hoore o taƴama sabu o tampini julɓe ɓen musidɓe ɗaɓɓen gandal hulen allah haray sukaaɓe on yamirama ɗaɓɓugol gandal hara on weltindaaki on yamirama ɗaɓɓugol gandal jemma ñalorma bimbi e kiikiiɗe taƴu tanji maɗi wenkatirer on ndaaru ko honto heɓoto ka janngoyta ɗum ɓayri haray on tigi fayda ala ko kipa ɗum tigi tigi wawa ƴettude tanji ɗin fo waɗa gandal kono wata wonu wenkatirel a ɗaɓɓali gandal usaji bari meɗe reeni ko woni e kurkanade gandal kon jasahullahu hayran himo wakkili himo wawno ɗaɓɓude accitude ɗum ɗo yaha ɗaɓɓa kañum kadi gore makko ɓe waɗa noon himo ƴoƴiri wano ƴoƴiri bo ɓe gore makko ƴoƴiri noon kono himo organise ɗi piiji ɗo himo jangina ko golle ɓurɗe mawnude e golleji ɗi allahu yamiri woni ɗe golle kono ko andi ɗe hiɗe mawni wo ko anduɓe piiji ɗin ko honɗum woni honɗum ɓe anda honɗum woni honɗum haray no yawi si ari a tawi ɓe waɗi majlisi maɓɓe on ka juulirde ɓe jangina sonna haray laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal